Dobar dan svima. Evo ja vas lijepo pozdravljam u ime IQM Destination tima. Moje ime je Đurđica Šimičić i pozdravljam vas u ime Ana Marije Čikareli i kolege Pere Matića. Pozdravljam naše drage goste danas na panelu. To su gospođa Danira Orešić i gospodin Hrvoje Serdar. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala. Hvala lijepa Đurđica na pozivu i pozdrav svim sudionicima u panelu. Hvala lijepo. Evo pozdravljam naše goste koji su nam naše goste i kolege. Dakle, ovo je B2B zapravo radionica gdje ćemo otvoriti mnoge teme. Danas je, rekli bismo, nekako malo i top tema fotografija i dizajn. Volimo se zapravo kad evo, radimo po Hrvatskoj, po raznim destinacijama, često se srećemo sa izazovima. Joj, nemamo fotografije, joj, nemamo, nismo dobro izdizajnirali nešto nam nije baš u skladu. Tako da se onda od sveg tog zapravo je jako bitno da se uhvatimo u koštac sa izazovima i da od vas, stručnjaka u svom poslu, danas dobijemo informaciju iz prve ruke kako riješiti izazove, a nama će se kasnije u drugom dijelu ove edukacije priključiti naše drage kolegice, direktorica Turističke zajednice Karlovca Marina Burić i direktorica Turističke zajednice Vodica Anita Franin-Pečanina. Ona će nam zapravo kasnije reći kako je to kad se nađemo u praksi, kad se nađemo sa izazovima, a naše kolegice su imala i određena rješenja. Tako da, evo, kao i svaki put, pozivam naše drage goste da slobodno pišete. Evo, dobili smo već jedan pozdrav sa Lošinja. Dakle, slobodno nam pišite i postavite pitanja. Dogovorili su se Danira i Hrvoje su rekli da žele da ih u međuvremenu prezentacije nešto pitamo. Tako da sam ja, evo, slobodno, ja ću krenuti prva sa pitanjima, ali najprije nekoliko riječi o njima. Dakle, Hrvoje Serdar, koji je u profesionalni svijet fotografije ulazi 1992. godine. Niz godina surađuje sa domaćim i stranim marketinškim agencijama na raznim projektima, da bi 2002. godine osnovao fotoagenciju Blue Studio koja djeluje i danas. Ostvaruje svoj umjetnički opus pretačući trenutke svakodnevnog života i prirode koja ga okružuje u fotografije, koje je izlagao na raznim samostalnim i grupnim izložbama. Evo, imamo privilegiju danas Hrvoje imati s nama. Hvala, Hrvoje. Hvala vam. I naša draga dama, Danila Orešić, tijekom dugogodišnjeg rada realizirala je brojne projekte vezane za gastronomiju, enologiju, turizam i zdravstvo, direktorica je agencije Light Komunikacije, članice Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Danira je pohađala školu primijenjene umjetnosti i dizajna, potom je diplomirala dizajn na tekstilno-tehnološkom fakultetu, nakon čega pohađa visoku posebnu školu i stječe zvanje menadžer za odnose s javnošću. Projektni tim koji vodi specijaliziran je uz odnose s javnošću i za izradu web stranica, grafički dizajn, produkciju, videomaterijale te kreiranje promotivnih fotografija uz art direkciju. Evo, hvala lijepo. Imat ćemo danas puno pitanja za vas, tako da se pripremite. Ja bi najprije dala riječ Daniri, a Danira, ako se slažeš, da krenemo sa prezentacijom. Može? Ja bih samo u kratkom uvodu se zahvalila još jednom i rekla ovo kad si spomenula da je Hrvoje počeo od 1992. Dakle, Hrvoje i ja surađujemo od tada. Dakle, to je jedan jako dobar tim. Vidjet ćete poslije u mojoj prezentaciji, ima jako puno njegovih fotografija i moram reći da smo mi počeli surađivati sa naših 23 godine kada smo radili prvu naslovnicu za časopis OK. Dakle, naša povijest, tako je, mi se nismo ovdje našli slučajno, mi jako dugo surađujemo i razumijemo se. To je zapravo jako bitno u kvalitetnim suradnjama, zapravo da imamo vrlo sličan standard i zapravo kriterije našeg rada. I onda to donosi zapravo i rezultate. Evo, mala digresija. Izvrsno. Hvala puno. Ja ću početi sa kratkom prezentacijom, zato što samo nas moraš pustiti da možemo podijeliti ekran. Trebalo bi biti sve u redu. Aha, evo ga. Odlično. Evo nekoliko... Može?
nekoliko samo uvodnih slajdova će biti, dozvolite mi malo samo teorije, dakle kolika je važnost vizualnih komunikacija zapravo i dobrih fotografija za brendiranje, jel? Dakle, moramo definirati što su zapravo vizualne komunikacije. To je dakle kad vizualnim putem šaljemo poruku. To su slike, simboli, crteži i zapravo na neverbalni način šaljemo poruku svojim korisnicima. Jel? To je likovna umjetnost, to je grafika, dizajn, arhitekture. Isto tako vizualne komunikacije jako su prisutne u medijima i mi ih naravno jako koristimo u PR-u i marketingu. Moramo reći da se vizualni jezik sastoji od likovnih elemenata, točka, crta, boja i jako je bitna kompozicija, znači ravnoteža, kontrast, ritam, harmonija, a to ćete sve kasnije vidjeti na Hrvojevim fotografijama. Ono što je jako bitno da u kontekstu brendiranja su vizualne komunikacije sve više i više prisutne i sve važnije. Mi se dugo bavimo ovim poslom i možemo usporediti kako je to bilo prije 20 godina, kada zaista ovaj dio o kojem mi danas razgovaramo je bio, neću reći na marginama, ali gotovo bih se usudila tako reći. Ono što je jako bitno reći da se prije prvenstveno komuniciralo riječima. Ja sam našla neke oglase, naravno, koji su bili samo tekstualni, bez fotografija, bez crteža, bez ilustracija. A mi danas zaista bombardirani smo, dakle, vizualnim i jedan život je postao nezamisliv bez naše vizualne pismenosti. Zapravo i moramo imati kriterije što je lijepo, što je ugodno i s čim želimo biti okruženi, a što nas od tog vizualnog zapravo iritira ili na neki način smatramo da nije prikladno da je u našoj okolini. Jel? Tu imamo sad ovaj trend integrirane vizualne komunikacije, a što želim reći? To je dosljednost. Znači, dosljednost komunikacije na svim razinama, oglas u novinama, Facebook, objava, dakle svi vizuali da imaju jedan kontinuitet. Isto tako i fotografije. Kad se pogleda neka fotografija, da se zna koji je to brand, možda čak i koji dizajner fotografije to radio, znači da imamo dosljednost. To je izuzetno bitno, da ne lutamo u tom vizualnom dijelu. A ono što je meni kao PR agenciji jako važno, a to je da dostupnost u medijima je puno lakša ukoliko imate zaista kvalitetne fotografije. Toga smo svjesni svakodnevno, dakle svaki dan šaljem objave u medije, komuniciram sa novinarima i onog trena kad imam zaista vrhunsku fotografiju, ja sam apsolutno sigurna da će ta objava biti objavljena, dakle taj PR. Naravno, PR mora pratiti kvalitetan tekst. Jel? Ja bih ovdje u nekoliko rečenica, upravo ovaj naš tim što sam spomenula, jel, rekla na koji način je zapravo su zadaci voditelja projekta, da li je to klijent ili recimo poput mene u agenciji. Znači, ja kao PR menadžer vodim projekt, ali ravnopravno surađujem sa suradnicima, a to su fotograf i dizajner. Moj zadatak je da ih upoznam sa vrijednostima brenda i sa stilom koji smo postavili za određeni brend, a vidjet ćete poslije razlike u određenim brendovima. Moj zadatak da im dam upute i smjernice, ali isto tako da zajedničkim idejama dođemo do rješenja. Kako će te fotografije izgledati, kako će taj oglas u novinama izgledati, kako će ta web stranica izgledati, kako se ne bi desilo da jedan, ne znam, vinar ili hotel u jednom stilu ima fotografije, web je potpuno drugačiji, Instagram se vodi neko treći, pa on zapravo tamo smatra da najbolje zna što radi. Dakle, integrirano komuniciranje, to moram naglasiti nekoliko puta. Znači, da se zna što se radi, zašto i kada. A to se zapravo dešava vrlo često. Da imamo određeni brend, čak su različita i imena brenda koja se komuniciraju. A kamo li dizajn i fotografija? Meni se evo desilo da mi je klijent rekao, evo sve mi je super, samo mi nemojte voditi društvene mreže, to ćemo sami. Naravno,
Razmišljanje je drugačije, vizualni kriteriji su drugačiji i ne treba puno vremena da se to sve skupa raspline. Ja to sve govorim naravno iz svakodnevnog iskustva sa stvarima kojima se susrećem. Zato je bitno da se taj tim drži zajedno, naravno u suradnji sa klijentima. Ovdje sam naglasila da je važno da svaka karika u timu ima podjednake kriterije i profesionalne standarde. Zašto to govorim? Zato jer nekad imamo vrhunsku ideju koja se može realizirati na vrhunski način, recimo uz pomoć Hrvoja. Ali ako ja nemam njega ili nekog njegovog kalibra, što je teško, ja teško da ću provesti svoju ideju i teško da će klijent biti s time zadovoljan. Zato je bitno da tim zapravo, kako se kaže, diše ko jedan. To je ono što je izuzetno bitno i zato te suradnje koje zapravo funkcioniraju dugo, funkcioniraju upravo zato što mi znamo što radimo. Ne bih htjela naravno da budemo neskromni, ali evo ja vam zaista sa svojim iskustvom i s Hrvojem govorim ono iskreno iz srca. Ono što se kaže, tim koji pobjeđuje se ne mijenja. Ako ulovite stil, ako ulovite energiju, idite po tome. Nemojte mijenjati, nemojte isprobavati, budite lojalni bilo kome, ali budite lojalni. To govorim klijentima, zato što se vrlo često događa da šaranje i zapravo ideja do raspravljanja kvalitete brenda. Ja više neću pričati o teorijama, ali ćemo evo krenuti na praksu. Dakle, ono što trebam reći da je isto tako važna sinergija, znači vizualnog, fotografija, ali i dobrih tekstova, kvalitetnih poruka. I ja ne mislim da je sad vizualno toliko zamijenilo tekstualni sadržajni dio, nego je to jedna lijepa nadopuna koji zapravo stvara jedan kvalitetan sadržaj. Ovdje sam evo istaknula 3 fotografije koje su potpuno različitog tipa. Reći ću da ih je sve radio Hrvoje Serdar u suradnji sa mnom. Dakle, imamo hotel, lifestyle, gastro i ovu panoramu, kabolinu, koja mislim da je zaista prekrasna. Zašto sam odvojila 3 potpuno različite teme? Vi ćete se složiti da su sve one podjednake kvalitete. Znači, klijent mora biti siguran što će dobiti kad naručuje, bez obzira da li je to gastro, da li je to panorama ili neki hotel. Znači, ispod svojih kriterija ne smijemo ići. Dozvolite mi evo da još pokažem nekoliko primjera. Dakle, ovo smo spominjali. Znači, oglas u novinama, vizual, dakle, na Instagramu, dakle, vodi se računa o tim tonovima. I ovdje imamo post koji zapravo ide na Facebook i na Instagram, a isto tako on vizualno paše i na taj dakle, oglas u novinama. To je taj zapravo kontinuitet o kojem sam već prije pričala. Evo, sad smo došli do našeg dragog zlatnog papuka kojeg radimo nekoliko mjeseci. I to je zaista jedna jako lijepa priča. Meni je drago da je Hrvoje dao doprinos. Evo, mi smo radili fotografiju, dakle, piknika uz potok, jer mislim da tamo apsolutno priroda ta koja je najveća snaga, uz ljude koji su sjajni i proizvođače, i na neki način, evo, napravili smo za Večernji list jednu temu u kojoj smo stavili, dakle, integrirali gastronomiju i prirodu. Ova fotografija možda izgleda tako, evo, da je... Jednostavna izgleda, kao da je svatko od nas zapravo mogao složiti i stolnjak i košaricu i to baš nije tako. Upravo tako. Mislim, poslije je bilo i postprodukcije. Hrvoje je sigurno to jako dobro pripremio, ali evo, ja moram reći isto tako da nama sve to zadovoljstvo raditi. I nositi te košare, i nositi tu hranu, i snimati to dole. Dakle, mi se u svakom slučaju ovo radimo sa ljubavlju. Evo, ovdje je bitno napomenuti, dakle, taj kolor, jel? Ovdje su boje koje dominiraju, znači u svakom slučaju opet imamo taj kontinuitet. I dalje, ovdje bih htjela istaknuti još jednu stvar.
Postoje različiti klijenti, dakle ne možemo tretirati svakog klijenta na isti način. To što je minimalizam negdje sada popularan, ne znači da mi restoran poput ovog u Trbocu, u Međimurju, možemo tretirati na taj način. Mi smo ovdje donijeli svječice, zapalili vatru u kaminu, stavili ove grančice. Dakle, ovo je blagdanska kuhinja, dakle ovo nije radio food designer, mi to sami radimo. I zapravo klijentu smo napravili jednu lijepu priču i ja mislim da je tu jedan blagdanski štih u svakom slučaju došao do izražaja. Time zapravo želim reći da se mi moramo prilagoditi onome što klijent jest. I za svakog od njih napraviti knjigu standarda koja će zapravo biti najbolja za njih. Ovdje također imamo primjer vinarije Tomić, dakle to je malo suzdržaniji, jedan muški dizajn, panorama, kontrast plave i zelene, dakle Hvar je predivan. Znači u tom smislu mi smo malo ovdje suzdržani, ali mislim da smo vizualno pogodili ono što vinarija Tomić jest. Evo ovo isto tako Hrvojeva fotografija, kao i fotografija njihovog tasting rooma. Ono što je dosta bitno, već sam spomenula u uvodu, je dakle važnost tih atraktivnih fotografija za medijsku pokrivenost. Znači, u svakom slučaju mediji vole svoj kvalitetan, dakle, visibility. Ovdje također imamo vinariju Kavolu, ovdje smo radili jedan inozemni oglas i fotografija je integrirana sa kvalitetnim tekstom. Ili bih mogli reći obrnuto, tekst je integriran s ovom moćnom fotografijom. Oprosti, zna nam se dogoditi da nas mediji žele objaviti, ali budući nemamo dobru fotografiju i nemamo otkupljena autorska prava, to nije moguće i to je zapravo strašno. Da, upravo to i mislim da tu ima veliki zapravo prostor za edukaciju ljudi koji imaju restorane, jer evo upravo to je tema koja je goruća na terenu, slažem se s tobom. Dakle, isto tako ovo je bilo 6 strana u Večernjem listu, dakle, taj prilog je bio vrlo atraktivan nakon ovakvog materijala. Znači, ovo je benefit i za klijenta, ali isto tako i za medij, koji ovakvim fotografijama apsolutno sebi podiže atraktivnost. S obzirom da ste me u uvodu prezentirali, to jest predstavili kao dizajnera, ja moram reći evo da je ovo zadnji dizajn koji smo napravili za vinariju Tomić. Radi se o selekciji ekstra djevičanskom maslinovom ulju i poslije ćete vidjeti rajsku kvasinu. Nama je to bio izazov, meni je ideja bila kapljica. Da li kapljica mora, da li kapljica soli, dakle kapljica ulja, znači nešto što će biti ugodno oku, ali isto tako prilagođeno suvremenim korisnicima. Ono što mi moramo reći je da današnji suvremeni korisnik izuzetno selektivan i nikako ne smijemo podcjenjivati naše korisnike i publiku. Oni su estetizirani, prate i u svakom slučaju mi moramo dati rješenja koje su na njihovoj razini. Evo, ovo je rajska kvasina, ovo je isto tako jedan primjer integriranog dizajna, imamo i fotografiju, imamo i tekst, imamo i vizual. Znači sve to zajedno čini jedan brand kvalitetnim i mislim da tu treba biti vrlo ustrajan i u kontinuitetu. Ja sam tu istakla nekoliko rečenica koje su meni zgodne reći, postaviti si standarde, vjerovati i profesionalcima, biti dosljedan, pa i hrabar, pomicati granice, vjerovati u sebe i ono što je jako bitno, stalno se usavršava. Samo to. Hvala puno. Svaka ta riječ je zapravo jedan veliki izazov, ali apsolutno se slažem. Kad radimo ono što volimo i volimo ono što radimo, onda to sve skupa radimo s ljubavlju. I onda je uspjeh tu. Apsolutno. Zapravo izazovi su svaki dan pred nama i evo i marketing se mijenja i moramo se prilagođavati, tako da evo hvala puno Danira u ovom prvom dijelu. Sad ćemo čuti našeg Hrvoja koji će zapravo ispričati priču. Ono što bih htjela Hrvoje na početku,
Dakle, danas imamo priliku tebe imati da nam ispričaš o fotografiji. Međutim, važno je reći da, evo, budući je IQM Destination projekt od Pelješca do Vukovara, dakle, diljem Hrvatske imamo razne, dakle, destinacije i razne partnere sa kojima radimo i da li je zapravo realno da se u svakom, recimo, možda regiji ili određenoj destinaciji, da zapravo da se angažiraju lokalni fotografi i da možda, dakle, ovi primjeri dobre prakse budu namijenjeni i njima, dakle, našim lokalnim fotografima koji su možda nekad i amateri, možda su nekad čak i studenti koji vole fotografiju i koji možda nisu profesionalci ili jesu profesionalci. Dakle, ima tu kruha, rekla bih, za svih, ako se slažeš. Ovako možda samo na početku da otvorimo tu temu. Sigurno, ima puno fotografa u Hrvatskoj koji su vrhunski i koji mogu napraviti jako dobre fotografije i hotela, i hrane, i destinacije. Naravno, u većim gradovima su više prisutni, u manjim mjestima manje, ali to ne znači da se neke fotografije ne može i naučiti i napraviti neki tečaj, složiti nešto da ih naučimo, barem da se popravi fotografija i da mogu možda u svojim zajednicama, u općinama, županijama raditi vrhunske fotografije. To nije nikakav problem. Ali stvarno ima u Hrvatskoj puno fotografa, izvrsnih. Super, hvala puno. Dakle, tu nam ti možeš biti od pomoći ukoliko se tako stvari, situacije poslože da se može eventualno... Da. Ja ih i dosta znam, mogu i preporučiti neke koje znam da su dobre, tako da nije uopće problem. Odlično, hvala puno. Evo ga, Hrvoje, izvoli. Pa evo, ja ću vam u par slajdova i crtica probati pokazati razliku između dobrih i loših fotografija. Ja sam se zapravo zadnjih godina dosta koncentrirao na snimanja hotela, raznih vila, hrane. Zapravo dosta sam u turizmu, zadnjih 10 godina sam samo u turizmu. Tako da ne samo u Hrvatskoj, nego i izvan Hrvatske. Tako da dosta dobro sad baratam sa tim područjem, pa možemo Damira otići slajd dole. Ok, dakle ovako, tu sam pripremio, imate dvije fotografije. Jedna fotografija, to je dakle sa istog mjesta snimano, znači isti kadar. To je jedna kamp kućica u Rovinju, u jednom kampu, gdje sam slikao, znači ovo je fotografija s lijeve strane koja je loša, koja je bez rasvjete, znači na automatici. Znači kad neko dođe i ko ne zna, uzme aparat i slika, to mi spadne tako. A ako se radi sa rasvjetom i kompletna priča kak već treba, onda ispadne slika sa vaše desne strane, koja je puno toplija, vidite i drveće i vani, znači okoliš je puno ljepši, znači izjednačava se svjetlo unutra i vani. I čak i sa desne strane vidite unutra u kućici se sve vidi, sa lijeve strane se ne vidi unutra u kućici ništa. To su sad te neke stvari koje bi se, recimo, fotografe amatere ili koje se žele baviti s njima moglo naučiti kroz nekakav tečaj, da i oni mogu tako raditi fotografije i u vašim mjestima i u vašim, recimo, ne znam, općinama i to. Sljedeće, ovo je ista priča, znači lijevo, desno, znači imamo jednu fotografiju koja je napravljena sa jednom fotografijom na stativu i desna fotografija sa rasvjetom. Znači vidi se razlika u svemu. Ovo smo mi te jastuke stavili, složili, dakle to je isto jedan dio koji smo mi sami napravili. Znači ovo sigurno nije kamp kućica koju vi, ne znam, dođete, vi dobite kamp kućicu koja je prazna. Znači mi smo to posložili i takve su sad kamp kućice i ostavili tamo u Rovinju. One su tako s tim dekicama i sve, ili mi se to jako sviđalo. Razlika, to vam isto moram reći da razlika u prodaji, baš u tom kampu, poslije novih slika im se digla preko 100%. Znači kad su stavili nove slike na Booking i na svoju web stranicu,
od tada je preko 100% im se povećala prodaja, što je po meni dosta bitna stvar. Idemo dalje. Evo, ovo su recimo isto primjeri kampa koji nisu dobri, znači to je, ja mislim, čak snimano i s mobitelom, ljudi snimaju s mobitelom i to jednostavno ne privlači goste. Ovo je sa desne strane, vidite, znači najveći problem fotografije je izjednačiti svjetlo u kućici, unutra i vani. To vam je jako velika razlika u blendama, to jest u svjetlu. Ili vam je unutra dobro, vani presvjetlo, ili je vani dobro, unutra pretamno i to je zapravo, treba znati izjednačiti svjetlo da se dobije ta jedna atmosferična priča i vani i unutra. Možemo dalje. Evo, o tom pričam. Znači imamo fotografije, to je taj kamp u Rovinju koji, znači, svjetlo u kućici i vani je izjednačeno. To je jako, jako bitno da vi dobijete taj osjećaj prirode i okoliša i ambijenta unutra, da se to sve spoja, da ne radimo posebno vani, posebno unutra. Zapravo je nama važno kad naručujemo fotografije da znamo prepoznati da li smo dobili pravu fotografiju ili se zna desiti. Da, mislim to treba znati, to zna dosta ljudi, dosta fotografa, a nije problem ne naučiti. Samo je bitno da to su neke stvari koje su po meni jako važne zbog ambijentalnih slika, jer je jako bitna ta atmosfera, jer vi gosta privučete sa atmosferom. Znači, ako on vidi, ako je to osjeća nekakvu toplinu u tom prostoru, ako je to njemu ugodno, udobno, on će to rezervirati. Ako nije, ako je slika hladna, on će se poistovjetiti s tom slikom i to mu neće biti zanimljivo i ide dalje gledati. Tako da je jako, jako bitno, to zapravo slika je prvo što se čovjek, turist potencijalni, susreće sa nekom destinacijom. Znači on prvo vidi sliku, ako mu se slika sviđa, onda gleda naravno cijenu, ako mu je to u budžetu, onda ide dalje gledati i bukirati. Ne. Ako mu se slika ne sviđa, ako to nije to što on sebi zamislio, on ide vrti dalje. Druge destinacije ili nešto drugo, nebitno. Tako da zapravo fotografija je nešto jako bitno, zapravo prvo što se neki turist potencijalni susreće sa nekom destinacijom. Sad ćemo doći na restorane. Restorani isto je jako bitna atmosfera. Znači, ovo su vam slike koje uglavnom vlasnici restorana ili nešto slikaju sami i to ispadne jako hladno i nije baš nešto apetitlih. Tako da je tu jako bitna atmosfera restorana da bi se čovjek odlučio ići u taj restoran. Idemo dalje. To je taj isti restoran Lička kuća na Plitvicama koji je snimljen drugačije, znači s nekom atmosferom. Naravno, to je tu smo stavili malo svječica, sve usložili iz rasvjeta i dobijete neku toplu atmosferu koja čovjeka privlači. Danira, hoćeš nam se malo ti uključiti sa dizajnom, tim nekim detaljićima. Da. Ovdje ima svašta nešto lijepo. U svakom slučaju, ono što treba reći da smo mi na neki način već izverzirani, to je znamo što funkcionira, pa ovdje ćete obratiti pozornost na zavjese, dakle svijeće, detalje na stolu, čaše koje jastuci smo mi stavili, složili. Tako, jastuci su ovdje lijevo, pa dakle zavjese, a u konačnici ovdje vidite, ali to je Hrvojev dio, ali ću se nadovezati, kombinacije različitih svjetala, gore umjetnih, dole svijeće, kako bi se dobila jedna toplina i jedna ugodna atmosfera. Možemo dalje. Ovo je sad kombinacija, znači ja jako volim ambijentalno svjetlo. Meni je to jako bitno jer ambijentalno svjetlo u svim prostorima daje jednu toplinu. I ta toplina privlači ljude, znači goste, turiste, šta god. Ako vi radite sa flešovima, što dosta fotografa radi, onda vi izgubite tu jednu atmosferu i tu jednu priču koja privlači.
Ovo je sa lijeve strane jedan restoran isto u sumrak sniman, znači da se spoji opet ambijent restorana i vanjsko. Znači jako lijepo su slike spadaju kad se u sumrak snimaju, onda dobijete tu priču vanjsku i unutarnju bez nekakvih komplikacija. Idemo dalje. Sad je ovo, znači, to su fotografije lifestyle sa ljudima. Tu je malo problematičnije za naučiti, zato što je tu osim tog ambijentalnog svjetla treba raditi sa rasvjetom koja mora osvjetljavati ljude i to je malo kompliciranije, ali to nije nužno. Znači, po meni je nužno da fotograf zna raditi prazne znači, restorane bez ljudi i hranu. Ovo je malo, recimo, kompliciranije, ali nije nužno. Mislim, slike su lijepe, ja volim te lifestyle slike zato što imaju neku priču, neki osmijeh, nešto se događa i ja to jako volim, ali kažem, evo, nije nužno. Bitno je da ako trebate dobre slike, da imate dobre slike praznog restorana i hrane. Ali koji je trend zapravo, Hrvoje? Prazan restoran ili zapravo restoran? Ovisi, nije ovako. Dakle, može se, stvari u budžetu. Dakle, možemo imati neke naše prijatelje koji ne moraju biti ovako glumci, koji su... Može. Recimo, ako imamo gostiteljski objekt i želim fotografije, apsolutno. mogu... Ali opet, s druge strane, ti ljudi koje mi stavimo, imao sam dosta iskustva s tim, ili su ukočeni, ne znaju se smijati i onda to zapravo spadne još gore nego kad je prazno. Jer kad ti čovjeka koji nije navikao staviš pred kameru i sad kažeš sad mi tu nasmij se, budi sretan, uživaj, jednostavno neki to ne mogu. I onda je to malo problem. Ali ako mogu, možemo, znači... Što? Ako mogu neki naši poznati, znači možemo se snaći na jedan takav način. Apsolutno da. Jedino, evo, treba možda napraviti neko probno snimanje da vidimo da li taj čovjek uopće može, da li hoće, da li se može nasmijati, da li je ukočen, ali u principu možemo. Apsolutno da. Ali uvijek je bolje s modelima, zato što je to onda sigurna priča. Je malo skuplja, ali uvijek puno bolje ispadne. Ovo su doduše, evo, sa lijeve strane, pardon, vrati se Danira, ovo su konobari u restoranu, znači to nisu glumci. To je, recimo, ovo sa desne strane su modeli, a sa lijeve strane su stvarno konobari, to je restoran Noel u Zagrebu i tu su dečki super stvar napravili, doduše oni su konobari, nisu se morali puno smijati, ali evo, tu smo posložili, znači, sa dečkima iz restorana. Hrana, gastro. Hrana je po meni još bitnija od snimanja samog restorana, zato što danas gastro scena u svijetu je sve jača i jača i jako puno ljudi putuju okolo i samo zbog gastra, znači samo zbog hrane, zbog restorana, zbog doživljaja. I tu je jako bitno napraviti sliku, fotografiju koja će ih privući, koja će reći wow, to je to, idemo tamo na ručak, idemo tamo u tu destinaciju, tamo se super jede i danas jako puno u svijetu ljudi putuju u destinaciju zbog hrane, zbog restorana. Tu je, evo, mislim, u zadnje vrijeme znamo za Michelinove restorane, to je užasno bitno u Hrvatskoj što su došli i to će privući isto ljude koji isto idu po Michelinovim restoranima i dolaze na destinaciju zbog toga. Evo, tu je primjer jedan, znači isti tanjur bez rasvjete i sa rasvjetom. Znači tu je jako bitna rasvjeta, jer rasvjeta daje tu plastičnost u fotografiji, da ona bude onak baš, neću reći jestiva, ali da kad vidite da želite to pojesti. Ja malo to karikiram sad. Evo, mogu ja pitati samo nešto? Kažete da mora biti hrana polusirova kad se priprema za fotografiju?
Ne, to kad radim za neku Podravku, onda dolazi food stilista i onda se radi, ne znam, pečeno pile za, ne znam, neki packaging i nešto, onda se to radi na taj način. Ali ovo u restoranima, ne uglavnom, nego skoro sve što sam do sad radio, ovo sve je jestivo. Dakle, samo je sad stvar kako će to izgledati, on sad dogovorim sa šefom koji to radi, da stavimo nekakve travkice, nekakve borovnice, da uzmem ovu smokvu da stavim. Znači, onda ja napravim neki, ali to sve što vidite, sve to jestivo, to je tako kak je, kako gost dobije. Tu nema zapravo. Što se tiče restorana je sve jestivo. Tako da, evo, to vam je isto, to sam sve poslije pojeo, tako da to je jedan, evo, recimo, kod fotografije isto jako bitno, znači kad mi čovjek, šef donese, kuhar, neki biftek, onda nije svejedno ili će taj biftek biti sam za sebe na tanjuru, ili će biti neki krompir, ili će biti neki, i onda ja s njim zajedno dogovorim, ili dizajner, ili kogod, ili Danira, ak je tamo, dogovorimo kako ćemo to složiti, da to ispadne lijepo, dizajnerski, da to ispadne minimalistički, lijepo i da to bude jestivo. Kad to čovjek vidi, da bi htio naručiti taj tanjur. Evo, isto tako, ista priča, znači, to su razna jela od deserta, snimljena sa rasvjetom, da budu tasty. Mogu još samo pitati vezano za posuđe u kojima se zapravo... A u posuđe se zapravo dogovaramo se na licu mjesta, jer ovisi o hrani, o restoranu, da li je taj restoran, ne znam, nekakvi jednostavniji, da li je to neki malo sa Michelinom zvijezdicom. Dakle, to se isto sve prilagođava, kakvo je jelo. Nije sve isto. Znači, uvijek se zapravo dogovori sa marketingom, uostalom sa dizajnerima u kom to smjeru ide, jer ta slika može biti tamna ovako, može biti svjetla, znači mogu biti bijeli tanjuri, kao što smo prije vidjeli, znači na bijelom sve svjetlo, može biti tamno, to ovisi o dizajnu. Znači ja kao fotograf dobijem zadatak od dizajnera, web stranice dizajnera, ne znam, što god tamo, što god radi, znači on meni kaže, mi smo zamislili da to bude svjetlo, ili smo mi zamislili da to bude tamno. I onda se u tom smjeru sve radi. I onda su vam slike sve istog tipa. I onda su tako prilagođeni tanjuri, prilagođene su pozadine, kao što na ovoj slici, znači tam je tanjur, smeđa pozadina, jer se tako nekako jelo, napravi se neka priča. Znači, taj dio ja dobijem, ili ako ne dobijem, onda smislim sam, a onda vidim po restoranu kakva je priča i šta treba napraviti. Ovo su sad vile, apartmani, tu je isto, opet ponavljam, ambijent, jako bitan, da čovjek kad čovjek vidi sobu, da jednostavno želi bukirati taj hotel. I tu smo isto, evo to izvana, znači eksterijer, koji isto, to je u Istri snimana jedna kuća. Idemo dalje. Evo isto interijer jedne vile za rentanje u Istri, koja jako je bitno isto pokazati u par slika da čovjek dobije osjećaj kakva je to kuća, koliko je velika, šta ima, da li će se osjećati ugodno u njoj. I ako to dobije, onda je to, onda je ta vila prodana. I sad ova vila može se na 100 raznih načina slikati, i tamnije, i svjetlije. Ja uvijek volim prozračnu sliku. Slika koja je prozračna, koja diše i koja je zapravo udobna kao prostor, a opet dovoljno topla sa nekim detaljima da se osjećate ugodno i lijepo, i to onda na kraju prodaje tu kuću ili hotel ili bilo što. Evo, ista priča. Znači, to sad s tim detaljima, s tim nekim jastucima, sa nekim dekicama, sa ambijentalnim svjetlom,
dobijete tu atmosferu koju zapravo želimo prikazati. Ovo je jedan drugčiji tip hotela, to je jedan hotel San Cancian kod Buja. On je 5 zvjezdica i on je recimo zahtijevao potpuno drugu priču, zato što tu je sve malo minimalistički posloženo, tamni zidovi, ne možete dobiti tu svježinu, ali opet dobijete atmosferu. Znači svježine nema, ali je tu jedna udobna atmosfera. Malo je sve, evo vidite ovak malo jedan smečkasti ton, smo napravili da to bude onak elegantno i moram priznati da sve više hotela ovak ide u nekakav malo sivo smeđi ton. Nema više nekih kričavih boja, osim nekih detalja, ali sve se više onak baziraju na te neke sive, tople varijante koje su zapravo ljudima jako zanimljive. Evo isti hotel, druga soba. Spojili smo, samo malo vratim malo, tu smo spojili recimo evo jedan dio sobe sa vanjskom terasom, sa prirodom i tu sam stavio ovo isto jako lijepo neke orahe. Ljudi obično stavljaju voće, povrće, zdjele. Ja to sam potpuno počeo izbjegavati, jer svi to rade isto i zapravo sam počeo raditi sa nekim prirodnim, evo tu su orasi zdjela, ne znam, 50 oraha u drvenoj zdjeli i to mi puno ljepše, nekako prirodnije nego sad da tu stoji zdjela s voćem. To mi je već onak iskreno meni, a i vidim sve više vani se to izbjegava. To. Ovo su sad malo destinacijske fotografije Lošinja, hotela Alhambra i Bellevue. Đurđica to zna. To je evo, neke lijepe fotografije u sumrak. Ja volim slikati u sumrak te fotografije, jer to ispadne onak malo više monumentalno i ti zalasci sunca. Naravno, mora se slikati po danu, ali ovo su slike koje daju nekakav efekt isto koji ljude jako privlači. Ovo su sad neke destinacije izvan Hrvatske, na Maldivima, Sejšelima, koje su malo još luksuznije nego što je tu u Hrvatskoj. Ali evo, tu su isto neki detalji što vidite tu na lijevoj slici skroz. Imate žute jastuke, vani jedan žuti jastuk u bazenu, sad se ne vidi ili slika malo... Da, vidi se. Vidi se. Tu se isto jako pazi na neke detalje. Vrlo je sve minimalistički i svi su te neki nutra smečkasti tonovi, što sam vam isto prije već rekao. I sve više hotela ide na taj jedan prirodni luk. Hrvoje, možemo se samo osvrnuti, budući sad imamo i ovaj luksuzni segment koji je naravno također jako važan. Dakle, to što možda nemamo luksuzan objekt i što nemamo objekt 5 zvjezdica, nego možda jedan mali objekt sa 2 zaposlenih, zapravo nas ne izdvaja iz ove priče. Jer budući je velikim svjetskim brendovima potrebna kvalitetna fotografija, da li se slažete sa mnom da je zapravo potrebna dobra, odlična fotografija svima, a ne samo onima koji su veliki svjetski brendovi? Da, nema to veze sa zvijezdicama, zato što klijent, turist, koji onima svi imaju svoje neke budžete i svi imaju neke svoje, znači on isto kad ide u svom segmentu traži fotografije svojih, ne znam, na Bookingu si ljudi slože, imamo, ne znam, budžet od toliko do toliko i onda im izbaci sve hotele, vile, apartmane u njihovim budžetima, ne? I naravno da opet gledaju slike. Znači, ako se te slike odvajaju, ako su bolje od drugih, on će rezervirati to. Dakle, nema to veze sa zvijezdicama. Jednostavno, od hostela nadalje, svi gledaju fotografije. Znači, svi gledaju kakav im je, znači, praktički
na Bookingu ljudi prvo što vide fotografiju. Da, imamo u publici i osobe iz marketinga, recimo iz trgovine, iz suvenirnica i tako. Možeš se malo i na njih osvrnuti vezano, i Danira također, znači vezano za dizajn proizvoda, pa dizajn, kako se zapravo i slažu police i fotografiraju zapravo trgovine, suvenirnice, lokalni proizvođači. Pa sad što se tiče tog, ja ne znam kakve su, uglavnom u suvenirnice dođu ljudi s ceste ili ne znam, ako već dođu, oni ne gledaju fotografije prije nego što dođu, ili gledaju, ja ne znam, ako gledaju, ako preko fotografija suvenirnice dođu, onda je to jako bitno da se negdje predstavi u nekom hotelu, u nekim apartmanima, da se stavi neki mali letak. U tom slučaju da. A sad ako neko dođe u suvenirnicu sa ceste, onda je to sad, on je već ušao unutra, sad nemate više šta sa fotografijama. Osim, ne znam, da se naprave neke fotografije koje će se prodavati unutra, destinacije, nečega, to se može napraviti. I zapravo, što se tiče tih suvenira, ne znam, nisam baš ja oduševljen. Vani to puno višem nivou su ti suveniri. Ja ne znam, tu bi se moglo poraditi na nekim suvenirima u određenim destinacijama, da se ne pravi neki lokalni suvenir, nešto što će se promovirati, poslikati. Onda to ima smisla da se napravi neka taka priča koja će se onda poslije prodavati. Vani vam je to, evo sad na Sejšelima, oni imaju taj neki kokos, sad sam se baš vratio prije 2 tjedna dana, oni imaju kokos koji furaju taj kokos na 100 raznih načina, koji je genijalan, jer je to neki specijalni kokos, Coco de Mer, koji vam izgleda jako fora, čudno, i oni su cijelu svoju tu segment bazirali na tom kokosu, koji ima u raznih milion fora, i bezveznih, i fantastičnih, i jeftinih, i skupih. Tada zapravo svaka destinacija bi mogla nešto smisliti svoje i to onda izreklamirati, napraviti, složiti i na kraju od toga i zaraditi neke novce. To govorim sad ovako, teško mi je sad reći konkretno o nečem, ali evo. Ja ću se sad malo samo nadovezati vezano, dakle, upravo na ovo pitanje. Dakle, ja bi se vodila sintagmom manje je više. Ne treba trpati, zapravo treba cijelu tu priču pročistiti. Naši, dakle, proizvođači maslinovih ulja su recimo posljednjih godina pokazali jaki senzibilitet upravo za tu estetiku, od dakle njihovog dizajna boce, opreme boce pa do njihovih šopova. I mislim da su nam oni dobar primjer, dakle, da ne treba niti trpati police, niti zamatati više u celofane, dakle, pročistiti zapravo sve, a isto tako okrenuti se prirodi i na neki način iz nje crpiti inspiraciju. Da, to je istina. Evo, recimo u ovom hotelu koji baš gledate, oni su napravili svoj brand maslinovog ulja, koji se zove San Cancian, i prodaju ga, dakle nema turista, gosta koji dođe, koji ne kupi to ulje, koji je jako skupo, ali to je jako lijepo izdizajnirano i taj dizajn zapravo prodaje to maslinovo ulje koje se zove San Cancian, znači njihov brand, i to je njima još jedan vid dodatni zarade i oni na tebe još, mislim, imaju par stvari koje su napravili, složeći kao hotel je napravio svoj brand i svoju priču od koje zarađuje. Tada to su stvari koje se mogu svugdje napraviti, to nema veze čak ni s hotelom. To imate i vile neke u Istri koje imaju svoje vino, znači svašta se može napraviti, samo sad mašti na volju. Dobro, imamo takvih primjera i po Dalmaciji, po Kvarneru, ima, kažem, i u Lici, linija Lika Quality lokalnih proizvoda, dakle ima toga, imamo i prema Slavoniji isto, ali definitivno ima još jako puno prostora za napredak. Sigurno. Evo, Hrvoje, izvoli, da ćeš još malo završiti. Aha. Pa ne, evo, to je to, nemam više šta puno pričati, osim ako ima neko pitanje, slobodno me pitajte. Biće još pitanja, hvala puno, Hrvoje. Hvala vama. Evo, sad smo završili s ovim dijelom prezentacije. Slobodno pitajte našu Daniru i Hrvoja što vas zanima.
Ja ću evo malo i da vidimo da li jesmo sve pitali. Snimanje za outdoor, to sam još htjela pitati. Dakle, u koje vrijeme je zapravo najbolje snimati dakle outdoor, odnosno vanjske, snimati recimo destinaciju, prirodu, pejzaže, aktivnosti i tako. Dakle, koji je optimalan termin snimanja? Ovako, nema pravila, ovisi o destinaciji. Imamo skijaških destinacija, zimskih, ljetnih, ali u principu kod nas je najviše se snima početkom 4. mjeseca kad sve zazeleni i to je zapravo i najljepša Hrvatska tada kad sve procvjeta. I tad i ja najviše radim, i ne ja, nego svi fotografi koji se bave, koji su u turizmu. Do negdje 15.6. kad počinju dolaziti turisti, kad je zapravo više nemoguće slikati, jer ni hoteli mogu ni ništa. Što se tiče destinacija, to može. A s druge strane, neke destinacije se ljepše u jesen, kad je sve žuto, smeđe, prekrasne šume, znači možda je, ne znam, u nekoj destinaciji jesen predivna, kesteni, tako da zapravo nema pravila, zapravo treba vidjeti na destinaciji kad je najljepše doba, period, ili napraviti jedno i drugo, negdje je lijepo i u ljeti i u zimi i kad je snijeg u Gorskom kotaru, tako da sve je to lijepo. Sad treba vidjeti samo od destinacija kako se posložiti i napraviti možda u 2 puta pa imati 2 godišnja doba u nekoj kampanji ili u nekom PR-u. Odlično. Hvala puno. Ja bi se, budući su nam evo i kolegice i kolege u publici, ja ću sada uključiti 2 naše kolegice. Našu Marinu Burić, direktoricu Turističke zajednice Karlovca, i našu direktoricu Turističke zajednice Vodica Anitu Franju Pečarica, pa sad ću ja njih tonom i slikom da vidimo gdje mi je. Evo, Anita ide. I evo, sad ćemo Marinu. Evo ga, sad će one polako. Da čujemo zapravo njihova iskustva iz prakse. To su naše drage kolegice koje su Marina. Evo ga, Marina nam je tu. Dobar večer svima. Dobar večer. Nisam si stigla neku lijepu pozorinu izostaviti, nemojte zamjeriti. Ja sam u svom dnevnom boravku. Nisam se baš stilizirala, ali nećete zamjeriti. Sve je u najboljem redu. Gdje mi je Anita? Anita. Samo malo. Sad mi je Anita nestala. Evo je, tu je. Anita, ako možeš, ton imaš, ako možeš i kameru slobodno ju upali. Odlično, evo ga, svi smo tu. Dobro nam došle. Dakle, htjeli smo danas još čuti vas dvije, naše drage kolegice koje su se zapravo po ovim temama izazova dizajna i fotografije suočile sa izazovima i imate određena rješenja. Evo, koja će prije? Marina, dakle, u Karlovcu si krenula sa manifestacijom gastro eventima. Evo, izvoli, slobodno kreni. Ja bih zapravo samo kratko rekla da ovo je bilo jako lijepo i korisno i meni koja puno pratim i zapravo koja zajedno sa svojim kolegicama u uredu želim osvijestiti našim dionicima koliko je to važno. Zato se iskreno nadam da su danas barem neki od njih pratili, jer najgore je biti prorok u vlastitom selu i nekome reći da nešto to treba, ali ovako kad se čuje, ja vjerujem da onda će se sjetiti da je to već neko nekad rekao i da stvarno, hajde, valjda ti ljudi nešto znaju. Tako da super je da se to snima, mi ćemo link poslati našim svim privatnim iznajmljivačima, pa neka i u sebi kažu aha da, rekli su to, ok, onda valjda tako treba biti. Zaista je lijep i jednostavan pristup bio vaš. Ono što bi isto tako još prije same gastronomije rekla, da smo mi u Karlovcu blagoslovljeni jer smo izuzetno fotogenična destinacija kroz sva godišnja doba. Eto, tako da zapravo sam sada ja osvijestila i tu jednu zahvalnost da to imamo i da
Ja ne znam da li je gospodin Hrvoje ikada bio u Karlovcu, ali Jesam. s obzirom na to s koliko ljubavi priča o toj fotografiji, mislim da bi imao šta raditi i da će mu to biti jedan od idućih izazova. A što se tiče same gastronomije, da, to je bilo nešto s čime se turistička zajednica nikada nije bavila, a zapravo recenzije posjetitelja su nam govorile koliko kvalitetan proizvod imamo, ali znamo i sami da nam taj proizvod, odnosno njegova kvaliteta, ništa ne znači ako ga ne prezentiramo. Negdje stoji skriven i neko ga onako nasumce otkrije, a trebalo nam je nešto da to izvučemo van. Angažirali smo lokalne fotografe, imamo dosta lokalnih fotografa, profesionalaca, ja bih čak rekla i profesionalnih amatera, zaljubljenika, ali možda je to zbog toga što zaista imamo taj blagodat Karlovca fotografiranja, pa su se izvještili. I onda smo odlučili da će to biti neka naša pomoć turističke zajednice. Zapravo napravit ćemo fotografije određenih jela po temama koje ćemo mi koristiti u promociji da bi ponajviše tim našim ugostiteljima povećali, odnosno da bi oni imali veću ekonomsku korist od te naše aktivnosti, ali jednako tako smo onda dogovorili sa fotografima da i ti ugostitelji mogu koristiti iste te fotografije. Jer ako ih samo mi koristimo, a oni koriste svoje s mobitela, onda opet nismo ništa napravili. Radi tog ujednačenog pristupa pristupili smo zapravo tako i moram reći da je to su oni vrlo brzo razumjeli i vrlo brzo su prepoznali namjeru i jednostavno je to išlo. Sad evo to radimo zadnjih 1.5 godina. Imamo različite teme po mjesecima, imamo lokalne namirnice kojima smo isto bogati zbog okruženja. Od ribe s obzirom na vode, od šume, a šuma je puna i divljači i gljiva i kestena sada. Eto sad nam je kampanja sa kestenima u tijeku u našem gradu, tako da posebni izazov nam je bilo šta staviti u ljetne mjesece, onda smo stavili pivu kao namirnicu, kao glavnu misao vodilju za našu gastronomiju i sad smo evo zaokružili taj cijeli ciklus i napravili smo sve fotografije po različitim temama i imamo sada za komunikaciju kroz cijelu godinu. Eto, povratne informacije od ugostitelja su jako dobre, također i od naših posjetitelja kojih je sve više i zaista sami smo svjesni da je to proizvod koji je bio gotov, a zapravo zbog neznanja ga nismo znali plasirati, odnosno prezentirati tržištu i dovesti neke goste koje možda ne bi nikad došli ili ništa drugo nije u Karlovcu atraktivno, ali jest volimo svi. Da, i volimo istraživati nove okuse i moramo na koncu konca jest svi gdje god da otići. Dakle, to je jednostavno nešto što je neizostavan dio svakog putovanja, tako da je zaista bi bio grijeh ne iskoristiti eto tu priliku. Eto, toliko od mene ukratko, ako još nešto sam propustila, nadam se da nisam, tu sam i dalje. Ja bih samo nešto rekao, po meni najbolji fotografi u destinaciji su lokalni fotografi, zato što destinacijske fotografe ne može doći neko izvana koji je, ne znam, 5 sati udaljen od destinacije. Ja mogu tam doći tjedan dana i biti čekat, ne znam, neki moment lijepi, ali to nema nikakvog smisla. Znači, uvijek su lokalni fotografi koji žive tamo, znaju to mjesto u dušu, puno bolje fotografije rade nego neki stranac koji dođe tamo i sad u tjedan dana hoće napraviti, ne znam, 20 lijepih slika. Nema šanse. Znači, po meni je apsolutno treba lokalne fotografe gurati u to i da rade koji tamo žive, koji mogu u jednom momentu, ako je neki prekrasan zalazak sunca, izaći van, poslikati to i to jednostavno mogu samo tamo ljudi koji tamo žive. Tako da po meni je to apsolutno najpametnije. To je održivo, prije svega je održivo. Mislim, mi u turističkoj zajednici zaista nastojimo sve što radimo raditi sa lokalnim resursima.
Apsolutno. Na kraju to je nekakav i krug zatvoreni, jer to su naši dionici koji nas plaćaju Normalno. kroz namete koje imaju i na neki način smo mi njima dužni vratiti nešto. Dakle, ti ugostitelji nas plaćaju kroz članarinu, hotelijeri nas plaćaju kroz boravišnu pristojbu. I jednostavno obaveza turističke zajednice je dati nešto zauzvrat. A na koncu konca je to opet win-win situacija, jer što oni bolje rade, opet mi imamo više prihode i opet možemo više uložiti u promociju destinacije. Ali bez obzira na to, slažem se sa vama da lokalni fotograf zna, ali bilo bi zanimljivo vidjeti šta i drugi vide u Karlovcu kroz svoje oko. Ja ću se nadovezati, upravo ste vi sad napravili uvod u ovo što sam htjela reći. Moje iskustvo. Dakle, dođemo na destinaciju, ali mi ju vidimo, mi smo oduševljeniji s njom nego što su ljudi koji tamo žive i svaki dan su, dakle, izloženim tim slikama svog grada, neke stvari ni ne vide, kao što mi u Zagrebu neke stvari uopće ne vidimo. I onda se oni čude kad mi se fasciniramo i od njih zapravo stvaramo neke potpuno nove vizure ili teme i moje iskustvo je zapravo da je odlična ta kombinacija. Znači napraviti pikove, ja sad neću pričati o kojim destinacijama i šta sam ja negdje vidjela i što se sad to vrti svuda kao zapravo brand name te destinacije. Ali ja sam došla tamo neopterećena i gledam vizualno. Iz toga izvučitelji na kraju kažu: pa kako mi to nismo vidjeli, pa kako smo mi tak super. Dakle, ima nešto u tome, kombinacija nekog ko zapravo u konačnici mora voljeti ovu zemlju da bi to sve skupa vidio, jel? Dakle, tu postoji emotivna komponenta i vi kad dođete u neki kraj, kad upoznate te ljude, vi dajete tu jedan pik jači. Vi njih povučete, ja to sad imam na jednoj destinaciji. Dakle, ja njih inspiriram o njima samima. Znači, treba biti sinergija ljudi koji vole ovaj posao i ljudi koji isto tako vole ovaj posao, ali su svaki dan tamo. Ja vam potpisujem da je to dobitna kombinacija. Vjerujte mi. Hvala lijepo, Anita. Ako može, Danira, samo onu prezentaciju, imamo još par slajdova od Anite na prezentaciji, pa ako možemo ponovo share screen. Anita će nam zapravo reći na koji način se ona suočila sa izazovom fotografija dizajna u destinaciji. Anita, izvoli. Samo si upali ton, molim te. Ton si samo, molim te, upali. Anita, jel nas čuješ? Mi tebe ne čujemo. Upali si mikrofon. Može? Evo, ja mislim da sad bi trebali već čuti. Može, čujemo te, izvoli. Evo onda još jedan pozdrav svima. Drago mi je što sam tu sudionika ovog panela i puno sam toga novog čula. I zahvaljujem se evo i Daniri koja je rekla da je kombinacija onih koji su izvani, znači oni koji sa nekim drugim okom vide destinaciju i lokalnih fotografa i dizajnera, dobitna kombinacija, jer mi to isto tako i koristimo u našem dijelu. Ono s čime smo se mi suočili kad radimo promociju, to je uvijek nedostatak kvalitetnih fotografija i dizajna, a posebno kod dionika koji su kod nas vrlo raznoliki, jer naravno naši dionici ne čine samo iznajmljivači i hotelijeri, tu su naravno još i restorateri, odnosno OPG i hrana i vizualni dojam i ugostiteljstvo i suvenirnice, sve to jedno, ajmo reći, jedan miks proizvoda koji čine taj naš turistički proizvod i mi smo se suočili s time da smo htjeli raditi programe, ali da nismo imali dovoljno kvalitetne doslovno fotografije, ali isto tako i dizajn. Možemo samo prezentaciju izvrtiti prvi slajd. Da, može.
Posebno od kad smo ušli u naš IQM projekt, u kojem smo uključili za sad preko 150 dionika i željeli smo praktički privući naše dionike da sudjeluju u tom programu na način da im nešto i ponudimo. Odnosno da ih nagovorimo da, posebno što se tiče fotografije i dizajna, da to treba biti profesionalno napravljeno i da, kako bi se mogli bolje prezentirati i prodati svoj proizvod. Tako smo odlučili u ovom dijelu potpore praktički turističkom sektoru, smo odlučili na sufinanciranje njihovih marketinških aktivnosti i onda smo to podijelili na neke segmente, posebno privatni smještaj koji je kod nas jako zastupljen. I nekako mi se čini da su najmanje ušli u tu priču sa dizajnom i sa dobrim fotografijama, jer tek sad u zadnjih par godina počinju shvaćati da dobra fotografija prodaje taj njihov proizvod, odnosno apartman, sobu ili kuću. Također sa ugostiteljima radimo, zatim OPG-ima, suvenirnicama, wellnessima, hoteljerima, sa svima. I mi smo odlučili to sufinancirati. Imamo svake godine trajni javni natječaj u kojem tražimo od njih da te fotografije moraju biti profesionalne, znači ne mogu oni to doći slikati sa mobitelom pa donijeti slike i reći evo to smo mi napravili, nego to mora biti znači profesionalni fotograf koji je certificiran ili već to je, ili je baš profesionalac od formata, koji će izdati račun, jer to je nekako na koncu konca i dokaz i te fotografije koje oni napravu. Oni naravno to koriste u svojim kanalima, ali isto tako, pošto mi to sufinanciramo do visine od 50%, onda i mi to u našim marketinškim aktivnostima možemo koristiti i praktički je to onda jedan zajednički projekt. Tako, osim fotografija, mi privatni smještaj još sufinanciramo i dizajnere interijera, koji im daje praktički nekakve prijedloge kako njihov taj prostor urediti da on što bolje izgleda kako bi privukao što više posjetitelja. Zatim smo uključili ovdje na slikama, sad se Đurđica vrti, evo naše kućne radinosti, suvenirnice i obrte koji se bave proizvodnjom suvenira domaćih, lokalnih. Malo sam sad otišla tu, ali evo, kad je već ta slika tu, znači za iznajmljivača, ako ćemo tako reći, smo završili sa tim slikama, a ovo su sad ovdje suveniri i kućna radinost koja je u našem projektu isto IQM-u i koju smo uključili u razne projekte. Jedna od tih projekata je inspirirano Faustom, ovdje dolje desno imate znači suvenire koji su doslovno za taj projekt kreirani od jedne naše domaće dizajnerice koja se bavi papirom, pa je to jedna fotografija tih suvenira, zatim poviše nje je kućna radinost izrade narodnih nošnji i elemenata narodne nošnje s područja grada Vodica. Ovdje lijevo je nekakav isto tako kućna radinost, odnosno obrt, umjetnički obrt koji se bavi dizajnom uporabnih suvenira kao što su magneti, svjećice, lampe i jedna mlada osoba koja bavi to doslovno od eko materijala, kartona i drveta, tako da smo praktički sufinancirali njihove marketinške aktivnosti za izradu njihovih stranica plus posebno fotografije koje smo radili skupa s njima i te fotografije onda oni mogu isto tako koristiti kao i mi u našim promotivnim aktivnostima. Ne znam, ima li još koji slajd gdje su nam restorani? Evo, možemo proći još kratko, da. Evo to su OPG-ovi kojima smo također... Idemo dalje, slajdove. Da, evo, samo bi napomenula da neke smo mi fotografe sami odabrali, jer oni nisu znali kao, na primjer, OPG-ovi koji se bave ovi sitni, mali naši uljari, medari, proizvođači aromatičnog bilja i ovih proizvoda od aromatičkog bilja. U svakom slučaju takvi ti naši partneri, oni nisu imali svog nekog fotografa, pa smo mi onda praktički iz našeg okruženja našli fotografe koji su doslovno verzirani na takve vrste, ajmo reći, izrade fotografija, posebno ne samo interijera, nego i tih posebno proizvoda. Tako da su oni te praktički proizvode slike dobili besplatno, a mi smo njih koristili u našem
dijelu promotivnih aktivnosti. Zatim za ugostitelje sufinanciramo izradu menija, posebno ovi koji su u našem projektu IQM Destination Vodice. Taj dizajn menija mora sadržavati određene koji je certifikat, recimo mora imati naš logo i logo IQM-a i njihov znak, ali osim toga mora i naznačiti na toj stranici menija, na prvoj ili na zadnjoj, da taj ugostitelj koristi proizvode lokalnih, autohtone lokalne proizvode domaćih proizvođača OPG-ova, nabrojiti koji su to OPG-ovci, odnosno gdje nabavlja, znači od povrća, vina, maslinovog ulja, mesa, ribe i takvim praktički suportom za izradu mi smo njih doslovno nagovorili da promijene svoje menije u tom dijelu. Uglavnom, tu smo dobili puno mi u našem dijelu umrežavanja proizvoda i promoviranja ekoloških domaćih proizvođača i restorana. Oni su također dobili na važnosti, pošto su posebno istaknuli da je njihova hrana bazirana na ekološkim i domaćim proizvodima koji se mogu naći u našem vodičkom okruženju. Isto tako i fotografije sufinanciramo, tako da je to jedna suradnja koja sad već ide u 3. godinu, koja jako dobro funkcionira. Super, hvala puno, hvala Aniti. Hvala, Danira, sad možemo, tako, super. Evo, sad smo opet tu. Dakle, hvala puno. Vidim da nema pitanja. Ja sam danas svašta nešto pitala, pa sam malo, mislim da smo dobili, da naša publika nema pitanja, jer stvarno danas ste bili izuzetno sa puno informacija, puno smo toga naučili novoga. Hvala našim dragim kolegicama koje su se uključile u ovom zadnjem dijelu sa iskustvima iz prakse, koliko se zapravo i turističke zajednice bave fotografijama svojih dionika. Danira, Hrvoje, beskrajno sam zahvalna i u ime našeg cijelog IQM Destination tima zahvaljujem. Zahvaljujem našoj dragoj publici koja, evo, prošli smo i sat vremena, još uvijek smo zajedno. Ja bih sad najavila jedan video koji ću pokušati staviti, jer sam, samo da vidim, da, evo ga, spreman je. Sad ćemo pogledati jedan najnoviji video koji je Hrvoje i Danira, tako Danira, to se zajedno ste u projektu, jel da? Odlično. Puštam njemu sada. Ipak se radi o videu. Hrvoje radi o video, sad ćemo ga pustiti za kraj. I zapravo ovime ćemo najaviti još jednu edukaciju koju ćemo imati tamo negdje nakon Nove godine pred proljeće. Po temi videa smo rekli, je li tako? Da, mogli bi. Mogli bi, to nam je sada isto top tema. Da. Otvorili smo temu fotografija, mi ćemo naravno javno prezentirati ovu snimku ove edukacije i vjerujemo da smo svi zajedno opet puno naučili, osvijestili nešto što smo možda malo zaboravili, a što je važno i da ćemo se spremno uputiti u prve dane i cijelu sljedeću godinu. Ja vam od srca svima zahvaljujem, želim vam puno sreće i puno uspjeha. Ostavljam dakle video za kraj da vidimo sada kako idemo sa videom. I apsolutno najavljujem, dakle, evo ga, jel vidimo? And that may be somehow there is a way I could stop thinking that I wanna know what could be anything that would
help you stand taller and I wanna know if this could be real, not just emotions. And I wanna know if I could be anything that would help you stand taller and I wanna know if this could be real. Evo ga. Malo je štekalo, ali dobro. Malo je štekalo. Da, meni barem, ne znam kak je drugima. Ali Bilo je, dobro. bilo je od srca. Da. Ponovit ćemo kao uvertiru u sljedeću edukaciju. Možemo. Hvala vam puno svima. Sretno i vidimo se sljedeću srijedu u 17 sati. Doviđenja. Doviđenja. Evo, Bog. hvala. Imamo Hvala. poruke. Hvala Bog. svima. Hvala tebi. Bog, bog. Hvala vam. Doviđenja. Bog. Doviđenja, bog.